กุมสังหิสมปกัว CMCS Thalai Pawl hian hruai tu OB paruk le Executive Committee member te anoma member hi group pahnia in thenin group hruai tu OB pali ve anom bok ani kumina CMCS Thalai Pawl advisor chu Captain Timothy lalhimpuya ani kumina hian kan thu pui chu Jehovah Jireh ti ania kanin ngana chu Genesis bungsom ni pani chang som pali na ani kumtir lama Thalai Pawl hruai tu te tharau lama in tuai tharna hun spiritual day mangin barak pura kalchuaka hun thatak hun lok thak tak an manga hemini vekian tlailama barakpur Mizo Christian Fellowship in Khoma telpuin hun nuam tak man ho ani CMCS Thalai Pawl hian Missionary pahni kan chom meka heng Missionary chom na atan le atul dang atan a thei angin sum tuak ve thin ania thlai thar te lilamin ti sat te kan siama kan zuar bok thin ani kumina hian outreach committee kan indina outreach committee hian thei topin helaya kan thalai member te a thei chin tlo chhuwa tumin ma kan la heng kan malak na te hi Pathian in mala soma hun thatak kan mang thin ani kan fellowship boruak te po ate kang chho viau in kan shia fellowship boruak nuam tak kan nei chho thin ani fellowship hun lok thak tak le nuam tak nung tak kan nei thin na hian ra tha a chhuwa zela zai Pawl tha tak te nei chawin zai Pawl hian Good Friday le service hun poimo danga te larem thin ani Easter Sunday ya sunrise program kan manga he huna hian special items thatak tak nein refreshment tui tak nen hun nuam tak kan mang ani Good Friday le Easter Sunday ya hian thalai te kan thok chuak thathin hle maya zai khom na zai hruai tu ni in hun nuam tak lok thak tak kan ani fellowship program hi member zong in kan tuipuya nuam kan ti kim theina tan program sang siam thin ania achang chuan a hlimom zonga hun man ni in achang chuan zirna lama kan hnok tui theina tan talk show te po kan nei thin ani kumina hian Thalai Pawl chuan project pakhata mamo tu te tan luan chhuwa ni se kan tia hemi bozuina tan hian a theiang angin luan chuana program kan siama hospital thi sen kan donate hei baka hian durtlanga BSUP building in chim tuar te tan Thalai member ten tho lawm kan tho khoma chu CMCS Thalai Pawl minga hlan ve ani
kan fellowship na thin Mizoram House Baligans chu chia aloni don ta ka wangin August ni thum khan kan in thiar chhuwa san ta a ti chuan August ni li atang khan kan fellowship na thar tur Julian Hall Circular Road Baptist Church a kan in khom tana thalai te kan phurin kan hlim le a atir te atangin thalai member fellowship po kan thanghal le ani kumina hian CMCS Thalai Sports kan nei a items chi hrang hmanga in elfiam na hun nein hun nuam le hlim om tak kan hmang ho ani kumdangang bokin kumina hian beirul hun man le nia Calcutta beirul kan man thin dan pa nga yangin inrin nia piang in ruai nen hun man thin ania henga hian fatu le tul dang sang Thalai Pawl member te kan tho hlokin kan tangkai thin le a thanhem ngai takin kan thok chuak thin ani
kumina hian kan project pakhata mission field lozin chua ti chu dania hemi tan hian theiang angin sum kan tuaka BP check le blanket suin kan lo a mission field lo na tur sum tuaka ni CMCS Missionary cho make reverend laro nga ka thona mun jaigaon mission field Bhutan border tloin kan jin chuaka mission field a thoktu tele ring thar tenen hun nuam le hlok tak shiat ring tlak kan mang ho ani CMCS retreat nei ania he retreat a hian Thalai Pawl member te po CMCS kut ke ber ni in kong sang sanga tangkai takin kan thok chuak thin ani kumtin CMCS Thalai Pawlte'n kan lo man thin le kumina kan project praise gathering hun man ania he huna hian tunlai azai thiam Pathian in a man em nulalal du saki so mania Pathian fakna hun nuam le lok thak tak kan manga tharau lama po kan lok pui le ani
kum to pa advance Christmas man le ania special items thatak tak nein hun nuam le limom em mangin kum sang hi som pakua chu kan khar chho tran ta ani kum sang hi som pakua kum chua na min hruaia min veng tu Pathian chunga kan lawma ama chu kan fak ani